Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka jing ang 12 lamha jang gipat ba nagi arpaut ligi snong jang athan ternga banyo ka koi kakya ka papaka kala urlong hadin bu menteri ketenan Community and Rural Development ba sostena soton ula plepat ba ke health sub center hakashnong ternga Riboy district kabudan kaput jang Meghalaya bat Assam hakani gasngi asa khilang nu deputy commissioner jang Riboy Abilash Baranwal bat kiwe kishnong gi banyo ajmentoy nagani sub center ki kinthop yak ternga yong khuli Chibra, Mauyong, Barapathar, Lalmati, Behenodi, Nagrabil, Umsam, Umlathu, Pinker ABC, Paham Jula, Jermang AB, Pilingku AB, Kamalbari AB, Berkesnong, George Im. Health center here in Umturngan. It will be a full-fledged activities for the, especially like for the helping of the patients and those who are under this area. So I'll do the table cutting, and we are always grateful to God Almighty, and we are thankful to the government health department for the construction of the health and wellness center here. So it'll be a blessing for the people of my area. Group dance naga SSG trong kajol. Ki paiba baro wanumdu mensim kajing mentoy kasawan na kementajong pi bat kunjuk na kementajong aro kayeng kajungi do kadon hangnejan ngaro ngasdei wei na ban yo suma do kadon kam hakno kadon opor kadon kam na kementaki bani kundu ikinos ki doktor hakinika health and wellness center tekanong kajing mentoy na kementajong ilang baro isim ya kenika kabu sumar ya kenika health and wellness center ba ikermenru ba kalawai jong kenika area kalawai jong kenika sub center jong kenika health and wellness center kan salong kajingger pu kaba onang la susu ban pendit pendiang lane ban upgrade ya ki facilities ke repair lagalong ba ki doctors lane ki dawai ki machine lane ki testing machines kasalong ka jimentoy na kabenta jong pi baro ki pa nong nong pi hene ki stall baro idon na kabenta kum kaway na ki programs ki ba ka health department kabu ringkat hakani gasngi kabalong ka jimentoy na kabenta jong pi ka MHS and PM GY scheme karika Aadhaar enrollment kaba pilai ringkat menta kiya shimne klika kabu nang ba kalong ka jimentoy na kabenta ka jumpi ibabun kilong yeng ibajupun yang habkidon hospital yung ba ngiduna bansiu yakane katay kabil bat laju kali ki hatu pilaju enroll em yelade pilaju don em yakta MHIS card bat kajubab kalong ba bunsin kilong yeng kimdon yakane card ti kalong ka jingdolong nagamta kilong yeng kibamdon yakane card ti kidon kilong yeng ganong epi kibadon kibabud rinti kibakongo katum
ka bha ka ba sarkar kalabu iyo ya ke jirap bat kalong ka jingmentoy na ka banta jongki baro i panong snong baro pidiban sim me kene ka kabu apakah sarkar kapli kala kalenti nam ta jongki pidiban sim me kene ka kabu kenang ba pila banyo ya ki jingmentoy